На штирогодзиновој схадски меѓу иншим вибирани подпредседатели и членови вершного одбору, ја ги члени и председатели одборов и работних целок националного совиту Руснацох. Думам, že netreba dalje rozsahovať so zmenovaním ľudzoch i že by to teraz im trebalo byť prioritet da u nehozacim periodze sastavia plan roboti za každý odbor, finansijni plan i že by to bilo budovane već do finansijnog planu nacionalnog sovitu. Znači napravil odbori predsjedateljstvo, viveršni odbor, ljem za svojih ľudzoch, znači u viveršnim odbore, u predsjedateljstve, u odboroch, nie šmeli buď ľudze zo druhých listinov, a pravda, on má vekšinu, no to može robiť co se. Znači, co god položi na hlasanje, toto šitsko še vyhlása. Pred 2 týždňami som šitských listini i nositeľov listinov povolal, že by konstruktívno napísali gdje i u ktorých oblastoch še žadajú angažovať. Stihlo ljem zo mladeži i stihlo ljem zo skirasturske listini. За подпредседателя Националного совиту вибрани Јовген Мудри, за председателя Вивершного одбору вибрани Желјко Ковач, а за секретара Тања Арва Планчак. Тиштак прилапени и вименки финансијного плана за 2014 рок, а дате и позитивни думања о кандидатов за директоров двох школох Светозар Милетич у Вербаше и Душан Радович у Новим Сазе.